jangan nangis ya. Es krim, es krim. Es krim, es krim. Itu ada tukang es krim tuh, Dek. Kita beli es krim aja yuk. Ya udah deh, Ade mau beli es krim. Ya udah yuk, kita beli yuk. Es krim, es krim. Bang, beli es krimnya ya, Bang. Mau es krim rasa apa? Saya rasa coklat. Bang, aku yang strawberry ya, Bang. Oke, ini es krimnya. Makasih. Es krim, es krim. Es Nyam, krim, es nyam, nyam, krim. nyam. Nyam, nyam, Es nyam, krim, es nyam. krim. Enak ya, Dek, es krimnya. Ya udah yuk, kita jalan lagi. Cilung, cilung. Cilung, cilung. Kak, itu ada tukang cilung tuh, Kak. Ade mau dong, Kak. Emang Ade mau cilung? Ya udah deh, beli 2.000 aja ya, Dek. Cilung, cilung. Yeay, asik. Bang, beli 2.000 ya, Bang. Oke, ini cilungnya. Cilung, cilung. Cilung, cilung. Cilung, cilung. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Lollipop, lollipop. Lollipop, lollipop. Kak, itu ada tukang lollipop tuh, Kak. Ade mau dong, Kak, lollipop. Loh, kok jajan lagi sih, Dek? Kan tadi udah banyak jajannya. Lagian, kan lollipop gak baik, Dek. Nanti kamu sakit gigi loh. Ya, Kakak. Tapi kan Ade mau, Kak. Ya udah deh, cup-cup jangan nangis ya. Asik. Makasih ya, Kak. Tapi habis beli lollipop, kita pulang ya, Dek. Dari tadi Adek jajan terus sih. Nanti duit kakak habis deh. Ya udah deh, habis ini kita pulang aja yuk. Bang, beli lollipopnya ya, Bang. Oke, ini lollipopnya. Lollipop, lollipop. Lollipop, lollipop. Ayo, Kak, kita pulang, Kak. Ya udah deh, Dek. Kita pulang aja yuk.